Kajingla ban kore kita kema bat kumjo ikan nam job jo kirang bagi tay lakai jong kathan riboy kiblel ban mi kamat syakalumpong Meghalaya Games kebasan kabadang step long hatura. Kentop ru kajingla jong kirang lakai football kajela ban kore ikan nam job kum kala ado ha kalumpong Khelo India Youth Games kebahan Riau kabadang syudap ha Tamil Nadu kelana kentiu syusyo ya kanam jong kathan riboy berkoi. Kinong ilam jong Riboy District Sports Association hakan ru tarik urampang ar hajar ar pusau. Kilesyong perkat bakumno an penan buram ye kini kinong ilakai bat lengba kani kejingalang. Kila penbet bahaka katlai tarik jong benai rempang. Kin penlong ya ke program penkup buram kerpang ye kitu kibala job bat kurta kemah kelumpung Meghalaya Games bat kitu kibala isim benta ha kejingil akai football ha ka Khelo India Youth Games. Ya kini kejeng penkup buram on penlong ha ke District Library Hall Hanongpo. Habakran gilat patai kubor Senior Vice President ke Riboy District Sports Association uba GS Shadap rengkat kejeng dan lang Presiden ke RBDSA uba RB Shadap bat uba dipel rentat yang. Leto ba ke RBDSA ke sengongo ya baru kirang bagi tay lakai kiblala man kentiu kan nam bat keburam jong ke district. Lengba ke jingla jongki banuan raknam bat bay lakai bah kini kelumpung lakai. Uba GS Shadap ulong ba ke RBDSA kaya were baru kino lakai kibla korta kema ha ke Meghalaya Games bat kitu kibay lakai football na kathan riboy kibla mi khamat sya ke Khelo India Youth Games bakin wan chakana ke program. Syushu lepentip bag RBDSA kala khot ru ya baru sanwut ki MLA bat MDC jong kisan teliki constituency hakne ke district. Bat kumjuru ikseng bahalang baper jong kathan riboy bakin wan ban aimen siam lang hakne ke sni. Ulapan pau bag RBDSA ka khot sobaru yakino ilakai ki barim ki bajulet ban mi khmat ha ka kerteng jong ka district riboy bakin wan dan bentalang hakne ke sni. Ulapan tebru bagi menteri jong sarkar jelai Dr. Ampurin Lengdo insawan mane Aiman Siem hagani kesngi kum ka kongsan. Tana kalayang jong ka Riboy District Sport Association idon kini kijing yathu kijing penbena bat kijing khot sobha na kabenta kini ki jingle pendon burom jungi na kapor bat hagani kasit ka facilitation ke badlong ha khalai tarik Februari arhajar apsau ya ke baka RBDSA kala penbek ha ke por Shibaji ha District Library Hall nongpo kerpang na kebenta ki nongjob lani ki nongyok medal ha ke Meghalaya Games ke badang sudap ke balalong ha turah